is Angel 102.9. Some fun about free. This is Angel 102.9. Just one word is all I need. I do not bet you want a terma. Casa do and fashema. Eradicasa, Namanya Masu. Just one word is all I need. Your word is a yes and amen. Your words are true, you never lie. Whatever you say shall come to pass. What's in the quarry? Opinion make. And I know Belchedia Ponyacopa, some day no quarry. Adiati Abia and Naya Edjuada. It's an opinion. The Juris Obia Apomu a year. So Chedia Ponyacopa, I hope I know a mass, some man to Yana Samre yet in Comne Pierpameti ha. America said Rademedawasi. It was so one quay no pay catch your Chedia Ponyacopa, so what done as a sour mount qua. Yes, I say Yanni Penina and Yanessa. Hamilton was so awesome. Justice word. What you have when you go past them no a young qua. No one else. You will be out. You ready any Jumadi. I show me a queer at the pana a jelly papa B. When you roll, I was your boy did a queer at the papa baby. As I say, crying, dear left on said, dear mamma, no, I na a jelly. Tremble at your voice, mountains move when you roar. Facebook for your church or BB Aquatic channel, Brad, you made the minimum one day. And
maame ya papa no mu amu waka nation makola tudula pass a driver fo nyina otwedi aponyakopo wo nhiramo wo bibiara na no pe wode ne sai adwuma wasode ya wo kopa bibia bedie na otwedi aponyakopo wo ntonsuo ngu wadwuma so na bibia entimi enkoye emfa emawo Juma die na anyame kwa na media producers akuku dam tamachi bia brantie nie there's a black authority nie left on the say afa DJ abebo mo nwuma mana ye mo dra eye DJ Joy na juma die nwuma kwa bi na dane do mo so yasemi yetimi de ebramo Kulu Ghana Limited nie ohima we ja ventures so de ohima we ja shito aba Farm Ghana Limited so aka ho Donko original hand sanitizer. Donko next level energy drink. And TI Ami real estate was si dying now susu be ye fiewra na wo si dan a na wo je asase penny bi e wo TI Ami real estate asua ye. Still no break up. Only God. Yeah, I ain't yo there. No. That's right. Highly spiritual. And rain you mere. Shia Yeshua Hamashia. And a baby crash some kakra ebro. Then you done a diet snasia ya no. And a baby new chair crashes say when me busa was say, may catch ya was say. A ya to one no nareka wa mouth one some. To worship you. Obi can ask some chair wa ya to one no nareka wa. Yes, I send you Pacron when you mujidi na waka sasem na cherewo. Opesa boni dede man santi anko befa eye tontun sansa na so be information center no akobo ho dawru. Eti na no pe crash sama me de bra won say ya to wano na reka ewo amanfo ensem ho. Obinya mu gidie no woka na asem kire wa on kan kire wo se sa asem na wo ka kire wo no ton e ma mansante Jogogro ne kraka sanfu ani ntu nipa so Nanso ye nipa yi de ya na ye beke kan nsem a kire ye ho atutu ye ho fo Obi wa ha asem bi a kire no so wo hia wo bi aka kire no Nanso kwa ka kire nipa ye we wi a kire na chese wo bia ate Nanu sister wonu akase timusa ne ho kire no no abebobosia wo ho se oh se na mi hu se kire mi yi ma abebobosia me ne me makura ye ntimi ndidi Nanso oba be ka chi obedua kire no sister abno obeje busia yi se kura ne kuru ntimi hwe no se ne wasia ye hu se sembebre me sho so obi nya gidie wo mu a eya no wato ano na reka wo nipa kurasem Esa se asem na nipa ne ka cha odwen se ye normal nti ukobo ni dawro no nipa kro na ye na hi asem ye na hi ade Obi anya gidie wo obi mu aka ne nsam acha ne secret pa na asem bia utimu sa asem wadie hia no ya wo ya juma mu ya bebefa ye ho na hofo akeka nsam acha ye ho ebe wi ache na da abonten Kai wo se nipa kro nya gidie wo mu o en wo ka asem ne de akere wo Opese obenti anase eya akwasi ti ankokọ ne hokọbọ na mane ye Eti mesra wo obi ka asem kire wo bi nya nidaso e wo mu no wo ba wo nche be ka asem kire wo a Emfa moda romo obi ante Eye nto nipa no Obi kwa problem bi mu na waresem nioma kire ne so nioma ha no Otu se nipa kro wa nya obi anka na asem anche na ha no akodi ne ho awu Aha no akosha ne ho akonfo It was oh mami we me sofo mami me sofo ebrai sister imanya ne mugidie Ebe wi ache na asem ne nam bonte so down for power cast so much and oh kosu asem ameka kire we die minumia no ntem asem o obe wi ache wo se wo ka kire mi miti na enye ho se no makipinsem
Monsieur Sebia ye Jimmy. Nipa kro no wanya wo mu gidie no wo ka asem ne de akere. Ye nipa ide to da ne ye be fom. Be koye boa paye na wo de da bia obi ka na asem kyo na da bonte de na akwa koye se wo problem. Nipa okwabo obusia ompesu obi abete. And what for us a guarantee mano. For a guarantee for mano. Mukwaba was a share and Mikoja Abrantio. Abranti enemy call baby Koja Bossia. Mr. Wa to one on a rekawa mouth one some. Or how I will be come to catch the wa and one door. As one wa pampan soon quator mamma science. Enti anopa ya asem akua de pa make a che woni se obi ka na asem kire wo nya gidie e wo mu no wo ka na asem kire wa eya no wato wano na reka waka wano atum se asem yi de nipa kro wo nya me mu gidie no wo ka kire me anopa we ni kwasha sama me de bro dwumadie ne ye dwumadie and na aye spiritual Monday and ye be wura huhumu kakra. No, so for penny wedding come well, Busan, ya CBB, a year, Obia, or a pame, one a busium. Obia, or a pambi, one a busium. Obu had a busium, what pamne say, busium, we won't mean what a da. Ye dear Nimuda, I want Nimuda. We are bound more for Benantis, I bear meant to be what I would da. We are bam, what go school, you have been as soon as you might yet da. Obiani a pame, busio woman, you didn't see. It's an also for penny power, no other God of Abraham prayer ministry, and no. Also for penny a year Pastor Gideon. I see a do better chin come up. Yajuani, the enemy, no one didn't say another one channel with Facebook Angel 102.9. Then come there already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know what's going on. This is Angel 102.9. I'll be a soldier for you. I'm getting better in Kung Fu. You should know I got it, and you don't need to guide me too. I'll be right beside you in anything that you do. If you ever need saving, I will be running to you, running to you. I'll be running to you, running to you. Anywhere that you go to, running to you. I'll be running to you, running to you. Anywhere that you go to. This is Angel 102.9. When I'm looking for trouble, it's cause I know that I got you. Wanting more best everybody, and it's because of your kung fu. And anytime that I'm out of control, you hold me down. You never let go. Una kiso, my baby boo. See all the battles you'll be fighting, and I'll be right there with you. I may be small, but I'm mighty, and I go run for you. And anybody ways I be, yeah, don't be you, pull it, I be around. And if I ever need saving, I'll be running to you. Running to you. I'll be running to you, running to you. Anywhere that you go to, running to you. I'll be running to you, running to you. You got there for me. Anywhere that you go to. Rough time. This is Angel When you say on the beat. 102.9. Haba. It's MOT, baby. When I grew up it's a bang. Tell me fantastic. Louis V Gucci bag. No synthetic. Bema be a peshe. Hey, send me tremo on a moshe. Kufu a peshe. Even when I don't
passion. Hey, my hand, my passion. Baby, just pull up so passion. A day, a day, and mama kumema. A day, a day, and mama kumema. Oh, shabe kumo, shabe brebe kumo. Shabe kumo. It goes like. My heart beats for you. Every time when I This think of is you, Angel I don't know. 102.9. I feel loved again. I don't want to wait for days. Let me have you in my arms again, please. When they all said I can't have you, I proved them wrong. I came for you, and you were the This only is Angel one. You know I still 102.9. come through. And I baby busa energy wants something to say. I don't call next level energy drink so we jama so. Remember boy juma na bibia nko ye emfa ma o. This weekend watch Elia utimu se bibia ye se boho ama o. And I was sorry kra utimi sore. Uhia energy e bebo ama bibia timi akonkan. And one I don't call next level energy drink. And on a one more ebo ba eye. Ave a driver for amutwi shemo kwamo ba musisi motina se ya na mabremu timi ni die. Energy ba ko pe na mu hia. And one I don't call next level energy drink. Me so bo supermarket bi a wo benya bi. So and I would traffic mu ba bia na I don't call next level energy drink. I know pe bia no na atimi abo ba eye. Na I don't call next level energy drink ni na I don't call original hand sanitizer so nie. Yare coronavirus no egusuo e wo ho. Ma me papa akra ni ko school to bi na fa hye ne bag mu. And one kitten kitty be wo honom. I am for yani enhu wo mo. It's wunya don't call original hand sanitizer we boy ye pa. And na yasi kworo empu esuro. Ebo no elfu peni do so po asantematem krono maboa hia. Ukwa benya bi ato kama. Radoko original sanitizer penny for 0244832286. 0244832286. Na eye adonko original hand sanitizer. Yasi koro empu esuro. But I want to give you some love. This is Angel 102.9. Yeah. If money no day, now wait till she can. She tell me, say she got run away. She got run very bad away. Yeah. I said, rubber don't day, the baby come the mail. See the baby don't. Said kaka ye no enne a spiritual Monday. It's ya no so for panyi pa bedi nkomo. If I not Apamu die bi wo bia busuam. time tomorrow. Era bi kaka ye no say obia ne abusua pama ewom. Obi wo ha che so ya baba wa ne ho ofe ne so na busuam ya se ya ma ne nware da. Say one for the money. Ya ko school bia wie na so so adwuma pa se obenya bi. Wo die bo degrees ahodo ye dan. Now I don't blow. Obi won so so ya se wa ware ye ma ne mfa furu onyi senda. Now I don't blow. One for the money. What they do. Obi pa dia ne se obetu kwa abroche na so obekọ ne ya bounce visa. So And osofo panyi anyame ngosra wo ne so. December, don't have been no care. Warrior prophet Gideon Ofori. Take that ball. Ono and that sorry your friend God of Abraham Prayer Ministry ano. From it, E what Haifa Burkina Banchia Sevote konoma. say, Ya nini bedi nkomo ahu apama e wo abusuam. well, I'm done. Adeɛ mu apam ne de keka ho. Amo ama ye nimdie e wo ho. Esa se huhu mu nuama ne wo ho. Bibi mfa woni so da. Life with you. Obaje so ya kasasa akwa. Reason You can say why you know join me on Facebook Angel 102.9. I go Abra ye di nkomo bia ye di nkomo bibia pese obusa so for panyin no. easy for What do I drink chire ba making kind dia ma kama. I go get them E tomorrow. wo se wo hu apam e wo bobusuam a wo ye bibia entimi nkoso. For the shorty. Esan se e bia na wonim ti what try emfa. Now I don't blow. Say one Ene ye ne so for panyin ba twetwe ho enkomo. for the shorty. Now I don't. Ulu Ghana limited simi nkuso enkai wo say ndupa no de aba adwama so. Now I don't blow. Na eyedro eboa mema mo mugino mo na so say pampe. So she says she E ma ni yehia ye di nkomo bo mema mo ba so.
Etu ya bema na ne nyambo aba so ma ante ya na timi so laki wo baabi. Eduru ebebo ama bema yetimi abo aba so wanyi akwa wo makra bibi ekoyie no. Eye Mr. Kill. Wo se bema nkwamwa wo fo mu a bibi antimi koyie emfa ma wonum bi na ebebo awo. Afe kakra bia na ade igina so yankan no kra wo se masode. Nyina mesro ye yare. Eduru no eye Mr. Kill no na ebo pa eye. Wo ba wusu de na ye Araba Baze tablet. Eduru we na maji atumu boni chobo bo na baso. Se no ani edi ho adanse. Oba obu sa wote ya na moja ni eyiyi se ne asi ba no entwa yie. Eduru no eye Araba Baze tablet. Oba ode po wa itaje wa himfia boso wutwa mu ani atu di sister ho. Papa edi wa china no so. Ema ebi esu osi wa mask ade achi abefre na wo mfie o. Esu osi wa himfie na honya kama. Eduru ebebo we betu nkaboni ni nyina ase. Ade ama no eye Araba Baze tablet. Wa wuti musa ade ya ode na wuti na wudu ye frɛ ntide. Ema pa na taye yo babo se no wani aye se hete na wuti no wafilia. Eduru ebebo no eye Araba Baze tablet. Wone be ma hia wonte de wo pura wo so wo pusu. Eso de etia na tie. Ni nyina no eye drum akopɛ na eboa wo. Eno eye Araba Baze tablet akulunga na ede abedwaman so. Ready for na no pay was 0244139176. 0244139176. And I said 0204139176. 0204139176. Little Jot Hair Shop ubenya bi watama committee 5. Oyema we je eyes ba Kodesh Junction Roy bi e wo honom. So match akwan ne de wo East Legon Champo Junction Kulungana Limited. So match akwan na wo mo emboa. Ahade yanda ebini ha babibini. Fisensa moye juma no didi. Intina bele babili na kemedi. This is Angel 102.9. This is Angel 102.9. From our Facebook, I Angel 102.9. Elizabeth Ferguson was saying, we thank God for a brand new month and a brand new week. To God be the glory. More fire, a queer at the Papa be on your team. From Father Twitch, I said, na a queer at the bar. They say, me bank crime and your dean. They say, your friend me, I show me na a jelly a queer at the bar. Me kroma ya no wa frame na agele what ya here. I just saw the amount. Abe atakra chey mensa. I say good morning dear, you are the best, keep it up. Thank you atakra chey mensa. Felix Jean was say a queer at the papa be keep the fire burning. Abiata was at the power car some more. I just say me crash some me de buy a make us so be can ask so much the wa. A ya to one no na reka wo ho no. And wasam and a walk on. Also, Abe, I say good morning. Thanks very much. I'm at the pastor say perfect. Joyce Local, say good morning. A queer at the Papa Baby. What you Janet Brow by a back and kind at the amount. As a penny at Nasi, I'm a Jenny and no attitude come more. And I say a pama and what a busium. I will see a young dear at the phone. You brought whom what I say. The hustle and a pa on your ability. I had a yanda in Billinia, baby. She says, 1 year you man did. Intina Belly, Babylon, and Comedy. So make a baby, you know, I don't name it. I'm a winning. I go to some as you see what show.
me in the bin, I'm in care, although when you there on the phone. So the phone pack is with your phone, I want to guide you. See you push your room. What the academy in the bin, I'm in care, although when you there on the phone. So the phone pack is with your phone, I want to. Yatna say, ye rahum. Papa. Obahima. Akwaba. Meje usupa. Biabo kodie. Yehu ne na bofo adawroma ye ho den ti se tworo konkron. God of Abraham me nyina ho ye. Obia so so chia angel atiefu nyina. Yeda se so nyamre de amaye to ye nsafre wo waba. Medasi. Papa ene ye hwe ade bi. Obia wo abusua wo frimu. Ena abusua bia wo apam a ewom. Yeah. Enti no ye hwe abusua apam. Eba warrior side. Okay. Say na wo se nipa hu se aware a me kom ma try bibie nyeye ebi apam we ne wo munti a edi minya. Yo Obahima abusua apam de ewo mu bebre egu ahoro. Titimire mu ne saa ne ma ne yeden ewo ho. Abusua bi wo ho no ma na mo wo sika na soso na ye nware wom. Omo ye saa ne ma no titimire mu. Na enemire mu nyina no egusu a eye den edi enipanya. Abusua bi wo ho no mo a omo wo sika pa na so awo ade awo omo nibi. Abusua bi wo no mo a wawie school a class 3 ni a graduate. Abusua bi wo ho no mo a wo be wo but se be ma eye wo ho ade pa ade never because no omo do ma ware yakoje awo. Abusua bi so bi wo ho no mo na e ma no be hu omo fefefe ye fa wo ma indomie ye den ye to ma wo ade nyina no ade e wo ho ade e wo fie abusua bia na de ye den e di ekire ena titimire mu no no mutimi di gold e wo fie ekonom de akoje ma enti obi be wutwo kwasi papa nko ya papa nko obia papa nko e ya pam ena busua pam no papa ntwe na no nyase nipa kro nyansa no wonim na wo ma ne ho ya because ne maame efam wono so so aba efam e generation to generation ayese family altars. Se altar bi esi efie bosom altar bi si efie a enase enkonya oma enkonya tawo wo mfie no e ma no mo ware oma enkonya tawo mfie no e ma no obeyam denwo oma si yes oba nie but aware ye dia ware onya bi ware da yes anete because ne maami si so no wanya ware na no ayi akonya ne ware ma no akonya ne ware wom na baba yehu bi muso ma ware you wo say yehu bi muso eno de e wo ho so ti asem enya bi obi wonu ma wasore wadane saa de na firi na chi eno nti ne wa ware enti saa de se enkonya wo fie na ware ani ma eni kwan se wotena se wo so ese se wo sore Abraham sia na ne papa ayo obosomfo enti bra nyame ma Abraham firi na jafie no Abraham ansa anko back biem enti okache ne ba Isaac se ma wo nko ni nchi di for your assembly Genesis 24 etifia so so hwe ayere ma Isaac wasna Abraham aba akokurawa na wadi mfie na pi na awrade ahira no wade nyina mu Abraham ka che na ko ase fa won saka masene mu na mema wakọ awrade osunsun nyankopon ne asase nyankopon ntam se wo rekeke na eho na komikuro mu ani mabusua mu na kwa wale bra me ba Isaac na na kwa ne ka kire Abraham se e bia oba na wempeso obedi machi ani ma ba asase so enti ma memfa oba no na mensan fa ne nko wo se emfa me ba ne nkomi nchi enti abrabo no se wo bo na niam atoto yie ma wa enko unchi because what the familiar altar ne yeden esi obi ho no ma abetira nkran ha no wonya aka no de akwakura na se obeba ne ka na firi nza na se abusua so de ontimi nye abusua emfiri bibia mu wo de wo abusua mu abusua bi wa yema undi yie enti adom abadom so na wadi yie a ese se wo eni wo kwan so ko wonchi Abraham wa ma ne ban Isaac anya den anko ni nchi me pa chokan ne ngo na Abraham ka kire ne se hweye ne wanfa me ban ansa anko mi nchi biem wo se hweye ne wansa anfa me ban anya den anko mi nchi biem Awurade osoro nyankopon ene ofa me free meja abosomsom ne fie wo se wo fa ne free ne ja abosomfo no fie enti the moment ya apam wo fie no wo ye yi a hwo ho yie se wo ni protection na don't go there wow esa die kita wo no wo be kɔ no amaji afiri onsem
enti eya pam eya den ewo fie Abraham ne papa yɛ bosomfo nyame yi ni firi honom wansa nkɔ back biem abusua bi wɔn ntu kwan watu kwan ya Togo watu kwan ya Togo he what the bank statement se dian bibia ya kama kwa ya mfa ma obi di fake be kwa ya de be ma no wow kai unu se wo ma no obi ntu kwan wo de fu oni fa busua nim abusua bi wo honom a ema adwaman wo sisu a ye ma de papa bia ma wabra bomu da wo benya ska da no be hu blue kiosk kwan eya ade wo fie because obi won abusu mo bia nkwa brochire da anya de o mo be pene ma waya den atu kwan because ye de wuti ase bibia ase ena titimnem no mo ye saade no o mutimi ko nsuo ho se bia ye wo sika ye wo ane yesuo ma ye sika nefa yawo to be wo sika fo bebere no mo nya den wo mo wo na esa no ebe de no wo se apam we ne wo mabusua mu nti no mintu ho anamo because I so di wani tutututu efie honom na hwe me ma me si so e me ma hene one ne wo ye me papa so e ma hene one ne wo mo wo ye e de me wo fa no krampo no hwan na abo bra ene asem ba hwan na me ko ne ho wo di wani tutu abe wo se nya abusua na bibi nko yi ba kokora mpo mpegya ye obi ade da matusere wo kwaji bibi obi wo obebu abubu aye den a kiraw e ya pam aye den e wo fie odi fa hwe Assembly Judges 6 verse 25 wose na ba sa na dwonara no onyankopon ka kire Gideon say onyankopon ka kire Gideon say fa waja na ntwini otoso mienu sa a wadi mfie so na kwadwiri bala for bi ti aye waja de no yes na twitwa ho no familiar altars bi ye den esifie se wan dwiri saade na Gideon no yokofo eko na wo ko no na ne fie bosom ne fie tumi e be sore yetia no obi wa ne fie tumi ye wo ye ba yie tumi ya dia sei meme wo fie onyina ye ma de papa bia no abrabom wo duru nipa ma na ye rejetew ezi papa se na wo ka se apam na bi ye baye no ebi ye die ne na apam no ebi ya konya tumi ebi ye baye tumi ebi ye nsuo tumi ena ebi ya bosom to so e de etumi sa na apam no ye den etie ena titimne mu no no ye nananom ye saa ne ma no ena obi wo no ma wakoje bosom abesi fie wawu odi eja ho obosom no omo di besi fie no omo kanchi abusua ni ti nyinada e no omo twa wodwan ye den egu bosom ne so omo di abusua ni ginaye e na onipa no waye den wawu no first no mo no aduane ma bosom no first no mo ye ne ma bosom no enne omo nyema no nti bosom no ba beda ho ka wo ye adwuma ba bede o tax enu to bi wa wo ye adwuma pa na so sika ti nya den engina ne nsem onko ni nchiro onko bisa ade na ye huhum asem o ye huhum asem etino the moment ya oba koji ade na besi fie ai bia wo nana ne koji ade ne baaye wo papa ne koji ade ne baaye woni ho wan kiro ba bia koji ade ne baaye na wo de yakọ ene wo wakasi fie wo beje usika wo be wale me wo fie o ma de papa bia anya den e ma ho ena tichimne mu no no mu yi busum wo nsuom okay busu yi busum wo nsuom a gold pie ba wo bi wo no mu a gold na pie ba no wakoton na so ya busua ne ti eya busua ni gina ye wakoto sa gold no nchama na busua no bia braba ye basa ti mu tua gold ni ka wo hunhun wow ti sa na mo be na betu a sa niam we nyina sa niam ne wo hono ma anamo wo betu sem wo hwehwe wa busua mu a na wa pe sunsun nipa because no eye sunsun ade enti normal pastor enti me nyeden enye yes honhom akuakuo obi ya ni nadwuma nyame na bofo pempem ne kurampo obi ya nadwuma wo ye enti saa nyama no bi wo wufie a esese wo hwehwe sunsum nipa no ohwehwe mu ma wo na wo yi wo firi saa abusua apam no Abraham yi ni ho firim enti na niema wo kan Genesis 15 a nyame kire niema Abraham mfa mbra no onyi ni mfiri apam nim obi wo hanom a wo se me de ma firi abusua apam nim wontimi mfa wano nyeden emfira busua pam because obia ne maame ebo busua na wono papa abonton eno na papa nka me bebusa se ade no wasi dadadada ye nananom mi ameti hai me nye hwe me no se eno ye nane ye gya ye bone na ye na ye tua soka Solomon ye bone nyame ka chente wogya David ntino metie firi wo mansem obi wo honom a ne papa ene obi akoda wo nwuram ya domi wom
Jaman kwa ofa wo ba dentuo no de na kowura ofa wo ba abrodie no de na kowura efiri Jaman dodo aba obi wa ba bia na se wo say aya asofo bebre bo jaman ayedua esi wo mfie ayedua de ayedua wo mfie etinyame adwuma no de wo ye pa na so sa yes because ayapam wo ni fie enu ti na wo yodifo a wo kontete ye tueni nipa no ba ye tueni sunsum afena wa join ya higher angel 102 na bra Facebook na efo agyenche bra bibia pese uhu efa eye apam ho ene ye ne osofo panyi a wono eda God of Abraham prayer ministry no prophet na warrior prophet Gideon Ofori ene etwetwe nkomo ehu abusuya apam e wo bobusuam se na be ya wotimi agye ho edi afri mu na papa no ebasa na wo ka se wo bekọ eye osofo bi e wonim huhu ade no edia ne dia na wo kọ a wo beja a wo betimi agye ho afri mu se osofo no yesunsum nipa nti wuduru ne ho no mo a etase wo hunu de ye hawo different assembly Genesis 15 verse 9 wose na Awurade ka kire Abraham say fanantwie ba wadi mfie miensa wose nyame ka kire hwe apam Abraham na wo mu no hwe ade a aya da bia meka ansa na be firi apam no wanye bibi nye bibi da hwe ade a Abraham eye ya ansa na Abraham ebe ye Abraham a Christopher ni Muslimifo ye firi Abraham mu enti ya apam ba ko pe emma hwe ade Abraham ye ya ansa na wodi yi ansa na nyame ye dan ehira no but wunim enye mpaebɔ nko an manipa di yiwo enye mpaebɔ nko an ebreki familiar altars o age wo yesunsum ade kan ne nko so no ka kyerɛ ne sɛ fanantwie ba wadi mfie miensa ɛne abrecha wadi mfie miensa ɛne odwanya wadi mfie miensa ɛne abura no maba brɛ me na Abraham di we nyina abaaye na otwitwa omumu mienu na wadi afafa nanim kyerɛ wototo hɔ na noma ne de wan paipai wo mu na noma wodi nam wose enoma wodi nam adua be no wodi nam opete ono no ya noma wa ya de wodi nam ene kokosechi omo ya bosom kokosechi wo ya bosom enti no wode saa de ne divert apama ya den e wonne jafie na wo free no ho aba Kristo mu obi wo no mabosom wo fie obi wa konya wo fie obi wo no mu am bayiye e wo fie wo ya se me de mama me nsase aba Kristo mu e de na wo ya wo ma wo nsaso na so wo ye nuoma wo ye Abraham ye saa de no a Christofo ye die Abraham anamo so Muslimifo ye die Abraham anamo so hwade Abraham ye yansa nyame wo hira no wo se yen kai tete ya chempon no eno ne wo kwan papa no na papa bi wo beka so ma so ya me kodi ye ntwa moja eno ne ye ne ayegusu abre no eno ne ye ne aye tisika so komo so ya den yes because a kwine pano yanya den yamfa so Jeremiah 6 verse 16 what's said the Awurade sie ni monko gina kwan so na mo what's monko gina kwan so na mo ntwen na mo busa tete atempon no de kwan pano wo no anu ne kwan pano na mo mfa so na nya ho me ma mo kra the moment ye be fa so no ye be nya ho me aye den ama ye kra na ani padua tibisa ho tete atempon no ye gutu fa so biem ene ekogina so dem na ye Christian brother Christian sister Christian brother Christian sister it has been why I see gifu aborofo ni obi apon no aba fie so there's no bia sorry but ni niam bi wo hono ma ekutia yen ka wo sa busua na wo firim abusua bia ni tumi aye den atim enu ti na busua bia wo na karaboa a wodi ni so no okay country bia so aboa wo ye den wodi ni so America for use eagle okay Ghana on say eagle no mo yen enketenkete so omo nya den aya na omo se jama kwakwa no bi o si eagle no omo yen kesenkete aya no omo nya den e just say use strong eagle one say the America for eagle tie no Mexico for so eagle no aso wo mu Ghana no eagle no omo yen nkwala country bia ni tumi aya den ediso ye eagle no wa form enti ontimi strike demons aya den e wo kronim on so omo say kwakwa no bi o si opete ye eagle no omo yen nkwala ye say omo pa eagle o ye strong because ye ka aboa okode ya wo ye a wo ye dey okita tumi na se apam na wo film na so wunya ade na edi wunya so wunya achiwade a betimi dia kan tumi bia ne nachiwade the moment we nya nachiwade no enye yi da eti papa mi busa se ekoba se bia wo busua pam ne se wo de aware anim dia be na ye de be kana wo ye oba na wo se busua ni ma afa de obetimi adon ho aka so aware mi so manya bi ya wo eniema wo de beka aya da bia meka o pe protection nya kawa
potassium nye chain okay potassium nye bansere eye nubna ene hahama wo se ye ni dua na ba ne yemfa na haha ne nya den ensa ye ho yare ye ba obi ho bu a e de ne ye de kire ma no ye nko first spare pass in free baby ye nko first spare pass free nwuram odotom adubuna ne ye de akire nipa no enti ye wa ade a bosom na na se baye na oware fi ofo no ye wo na chiwade ye enti no bia ne na chiwade obi wa nsuo ne ware wom omu fi ensuo ne ware wom enti be hu ema kokokokokokokoko shen emema ne fa wom pe indomie 3 cedi ne ye de ma wom enti obi bia ne apam a ye den ewo ne fie eno bi wono mu a eya konwa de a ne sunsun no wo ba no ya hyehye wo se wo hema ene ye de wato akonwa so enti be ma bi obebe wonim no osuro oti me se opeda na wonam ho tuka so media me nam abe ma mfrɛ me ya hyehye wo se wo hema nti no wo be ye den obi enu obefrɛ wo eno obi wo ye de ayewa butu wanim to wo hwehwehwe mu so ho ofe pa ba to du abontia wo ye chimpanzee wow chano ni apama ya den ewo honom obi honom a he wo bekọ embassy nyina South Africa kra yemfa man Togo he ya kra bon oduru ha ye begina no eye de eye apama ya den ewo fie obi antu kwan da baba me ya ko echi kakra na wo kasa obi wo honom a wo behwe na abusua no apam bi wom enti sa na ni kwan se wo kọ wachi na wanko wachi ankwa ankobu se hu sesei na hawa ana sesei na wo abusua ni mu se eniema toto yie ma wo dia enu na wo kọ wachi ja so pe protection na wo de kọ but eniema ntoto yie ma wa kọ wachi ni ko bisa wo maame na bad time ni bi wo honom a wa wo ne ba no ni kọ de no de akoto nsuom eso na ware no a bad time ni bi wo honom a baba se sisu biem wo bad time bi wo honom a akwala ni furu ma na ate no no de akoto nsuom na no I was saying ka oye ne den ye wo ba bi ye de to ufuru ma no aye de bia nkwala bebere abrabo a enye yie no ejina saa de no so ufuru ma kire abusua wo ne wo maame ye den efiri because wo akwala obepia ba na ne furu ma sane maame de so ne ye twa obi wo honom a odi ne bafuru ma koto nsuom no de bafuru ma koto bola so bola eji ye fini sumina ekita tumi ekita power and authority enti sensi a wo me pe wo information bola so ne meko because watale ye ko ho wanu aduane ko ho wo pra wo de ma ho ne ko wo ba afro mu niema nyina bola so no de ye den eko no che fini sumina enti titi mire mu no se ye kada bola wo ba bi ne ye betu ye kasa obi bia na japade wo mo na meyi bayifu bia ba yi hye bola mu wow enu che fini sumina adia asuma eno ne bola enti sa furuma no ye wo ba bia ye de ye den ye de to ene wo ba bia ye den ye sie no obi wo honom a na wakofinifini kubase na wo de ne bafuru ma hye ho na wakofinifini brode ase na wo de ne bafuru ma hye ho obi twa brode pe na wo twa oba ne nkwam wow ana tetetefo no mu nyinche na ne ye nyinche ye ntoto ye niema yie ye tete atempon no ye gya ne wo ho enchama kristofo wo mo ye den wo mo bere ade ne mozramifo wo mo so no mo nsakram na kristofo ye so no ye sakram yeah yes sakram wo mo kwa so they pray 5 times a day eti papa afuma no sa no ye fa nhya hen afuma no ye wo ba bia de to so te yasem ye wo obi wo no mo a se efie na wotimu no enye wankasa wo fie ensie wo ba furuma wo okay so te yasem because ye tenant we and wa rent okay wo sie wo ba na furuma wo no wonim enipa e wo ho wonim tumi edi nipa na chi wonim ade e de hye efie ho ene wo sie wo ba furuma ho na watu di agya ho takwala ni nyi no o mabra bo papa oba bibisa wo maame no to bibia wo bobra bo na nsi wo ye ko bisa maame na bia na o ya kwala no wo maame de o kwa aduro so obi wo no mo a ye de no kobosom ho na ya kotete no ye de ni tito praye so na ye twa nani ase na ye de motashem wo ne bosom na nyapam te wo nam nyina wodi wachi because na di mojafra okay ana pa ni nyina ne se apam na ebo ho no ye wade a ye di sia no kwa ye wade ye de den breaki ye di breaki ema wo de ho fi apam bia mu wo se Abraham wo breaki saa de ne de no wo so won pe nantwie wodi 3 years wo dwan wodi 3 years aponche wodi 3 years ene wodi yi ni firi apam nim enti Abraham ye nhyira wo se Abraham nti Lord to fie nyankwaje ya juma die nie ye ne osofo panyi warrior prophet wo ye Taifa Banchia say God of Abraham ministry ono ene da no also friend na apam bia wankasa osusu se wo wabusua ma
wopɛ ho adwenkyɛ anaasɛ ho akwankyɛ na ebetumi aboa wa ma watumi abreki saa apam no amatwofo no yɛ 0240157405 0240157405 na ɔsɔfopanyi atena se deɛ wɔnhwɛ na wɔma wo ho mmuayɛ na wo nsusu bibia entimi mboa wesa sɛ apam deɛ bi wɔ bia busuam obia busuam ebi wɔ hɔnom obia busuam okay hello good morning Hello. Yeah, good morning. Good morning, Pacho. Me de Solomon. Me kasafi Accra Central. Okay, Solo ye tie wan open. Me taxi angel pa na me program na me ni ajo ho na. Problem na o kan de me na me bi mo pa ye de na akonja da ye fie. Aha na ye nga ye ya de hie ni mbom no. Ade na da na ma akwese ye de aho kire obi ta obi asemba ko no bi so du 1 million kure be din. Hey. Ye juma no ye juma na bia bigiba na ko fie na oba baba bebra ansana nta akwesa ade na dan nti no so fo na kanede am papa na ye go pa se o ye on fo na number ntu da na ye fra na o ma ye ho akwanche na ye hwe ko na e be fa so a e be tumi aso na na nye ije ya da se pa ntu de gusu atie hello good morning Hello, good morning. Morning, mami na pom di se. Bo kon pacho ma oneso kakra ma yodi ni baby akosefri. Pacho me friend e friend akosi ni ka sefri do ka se. Okay, akosi yeti o. Na me ni ko di masa ni ho so ya tu ne isi ami ni ka je kwa me so dem. Na chenjo na me si na me chenjo na me no mo sa. Na ni ko se kwa di masa no kwa na me. Ayo tin eso mi kan ko da. Ebi ni bi anam da kuma ko da na me se me to ni bi se me for so na me ko ara de ni bi anam da kuma wo. Okay, so for her into the and kasa. Papa. Openi e na how. Ja. Ebe ni ke bia na hom bra se pa de ni ka se nyame aduma hom bra se ni ka se. Ati di ha ni Yeah, nyame adom a mepon a me de me number betudwa na wa frɛ me na yakasa why na ade bia ha wo no ya yeden yesi ano kwan ama ho. Hello, good morning. Good morning. Would you need baby akase friend of it? But your family bless. Okay, bless soft team. But I mean besides like if one is it say here way because me sister you know straight and so okay, Papa, what yeah, well, afruma no se baby a wote no enye wo fi a ensie fato ho. So wo be cheche na wo de asie. Wo be cheche na wo de asie. Obi won so kwa papa ne de ohu baby o de atu. Eno ne yasem no. Because no eno ne e kire baby a wo firi. Afruma no eno ne kire baby a wo firi. Okay. Hello, good morning. Good morning, madam. Yes, boss. Me pacho your family ya send me o ikaso. Okay. Me pacho na mi bisa pastor say na say obi so yare na maybe why ye wasan ho ya to na no so nkonzo am pete mi bisa no sa question no so no. Ya eno no eye abonsam yare bia wo benum adura enko no na sunsum ye den eta akire enti ese wo yi sunsum no efi honom na wo num adura yare sa ye den aba. Okay. Good morning. Good morning. Pacho woni no wo form woni so kakra mai. Hello? Also betting after 0240157405 and ye ka apam and ho asem apam e wo ye busuam so for panyi ye warrior prophet Gideon ofori e wo fie ha sent no bibibia ha obi akwanya no wo ho so obebusa papa Facebook for also do more idea ba ye kakra mekenkan e de ama papa yi no. Hello, good morning. Oh, good morning. Udi ni baby akasa free. Yes, sir. Okay. Yo, ebe drew ho why that's a pie. Hello, good morning.
Hello? Hello, good morning. Hello? Papa, yes, I'm rested you. Hello, good morning. Hello, good morning. Who did it, baby? I can say free. Yes, you. I suppose more kind of attend to everyone. Our condition, the one said, the family no, yeah, the ocean of yeah, is car. Maybe I told me to the work on my own issue. Kakraman. It's a family no. It's a yeah, family. Papa, you go Facebook, Winfred, Edu, or did it about say Adepa, please ask him for me that if your father's house has marriage issues and your mother's home doesn't have, which one hands you? And so, Mammy Fee, our real home some papa fee, our real home some wedding. Yes. Now, Mammy Fee and Tessa, and Hono, and Woody a pana, a how. Yeah, we are abakan dia, o papa no mammy, a how. Yeah, because abakan biaso enkonua da meba no mekere sad nti abakan fo mo ntanye yi abakan biaso enkonua da abakan mo ntanye yi nti ye wade asese wo ye ma abakan aba for problem ya wo se abakan no na wo se wo ye ho adwuma ba ho adwuma Yesu Kristo kra ye wo ne ye bi ma no nti abakan abakan biaso ne papa ne ma me enkonua first born bia no o mo ntanye yi Papa, I only hear my phone. So I am no me ana. What's saying? Almost say sana ya no me ana. Yeah, no me idea abakan yachi. Enti no oye owu abakan pe se wo dwera no. Enti no yenua no mojiremi fo mu nim. Eno enti no owo ba pe no atwa odwan. Wow. Yes. Tabakan fo mu ntanye yi. Obe hu se okwakura sister ni Hebrew ni London fo no nyina ya abakan. Enketo ani gu abrochire. Na empanifo no eyiye ba no mo hihye nkonwa. Tabakan fo de to ya abakan ya se wo sore. Abakan for ntanye yi. Okay. Ni CD man also Ghana power, eagle be small power, so for you too powerful, and you get punch lines rough. Let's say, you call the yanket one punch lines now they buy and I know they. I'll say please ask him about last bones. Let's say what your last bones were. Yeah, what your last bone. Last bone, I am couldn't answer the new ones. Abakan. And about time be a wo buy a so gran. Okay. Baba no dey no. One will say ye cleansing. Any negative energy obia wo a moja gu akwala ne ho. Wo maame no ho nte because no emoja firi ho ba. Wo di fidi akwala no. Enti wo do 40 days ye say wo dwera no. Yesu Kristo krompo no o kan Luke chapter 2 Luke 2 verse 22. Etifa so de ko Jerusalem. Wo so de ko Jerusalem. Wo se no no ahodwira na duru ye. Wo so wo ahodwira na ye den eduru ye no. Yesu Kristo ye bi man. Yesu Kristo da menu mienu di nechi no. Ye tietia nanamo so no. Ye dwira no. Na wo ye nwira ho. To be dan ye yi. Tu hu oba bi nanim posi no oda Mercedes mu a obi ane maame adwira no. Wo hu ofa ye nwira ho nti no. Wo ton bofrot. Papa we ya ke obi ti wo beka so we di ase ya bosom sem ne adade san kofo no de be na ye betimi amahu se aboa bi nka woda wo wonka woda na hu no wo a wo de onan prepre wo wonka woda okay sunsum ye den e wo ho wo kan Luke aye New Testament na me kan ama wo no tie ye Yesu so no ahodja na duru ye se de Mose mra ne se no wo de ni ko Jerusalem se wadi Yesu Kristo koma awurade said ye watwere awurade mra mu se obaima biala obebie yefuna no obefra ne konkro ma awurade na akobo afode said ye tie awurade mra mu ama no enyankuku mienu anamro no mama mienu wo se agyankuku mienu ana abro no mama mienu ene wo kire abro no makọ Pentecost asori de ma ye bepam wo kire abro no makọ Presbyterian asori de ma ye bepam but asofofo no wo nim ti asofofo no ka ho bi ne ye bere no because e kwan pa no wo mo nkire yen no mo bo kare kan se kwakwa no bi a no ma ba ye dan o ma be gina altar so ne enkire ye be kire ye ama ye di yie na ye ho atoye no ye nye Papa Winfred Yanne Kwesi Tyler say this is the only prophet in Ghana. I've been to many places, but this man just solved my problem within 14 days.
Yes, I call my phone so now I'm on for Emreno Yasu. Hello, good morning. Morning, Adipa. What is saying? Yeah, what about one answer? Boko, now I confuse Kakra. Okay. Then the papa you go to look. I thought it was in the call. I saw them put down. I have to to buy and can you know any idea brown money, yani I didn't say to Chamujam. And I promised her, probably from my episode to a bass of the teacher, the other on the job of the Pacadi. And it's still an young time with just some say. If you are brown of mother cross on the field, I mean, and she will join. And what Jano, I got a year of to say. What the most Jana the Paca, I have seen free fire money in there. Okay. You're opening. One will say yes to Christo Mojano, what be a boning tea and will be Wuji Yankwa. Bonin Yanyaye, a Jaman will be a giant. One woman in the body that will no Majai. Abortion wouldn't die. And you know, we are not covered with the blood of Jesus. Okay. Was a young corner, young Koya Bonibium, and the Susan say, Am I so? Timona, ya Bonino, and Mojan and Muyan. Okay. Matthew 5:17. What's the month to say? About some Samrana, and D4. So I must want the Samrana and answer D4. My mamma Samrano was one mamma Samrana. No, maybe Sanima, maybe Sanima, and to know why mamma Sano. One funny Mojana said, my new show of Wamoja. Was what the Sanima. What Basso better shed the iron or the account. In Tembrano, while mamma Sano. One woman knew me and didn't chino. Ye be man. Do your super do a brain, what done was so boony motia sound. Hello, good morning. Good morning, Ade Papa Fabi. Yes, darling. Me Diane Bronya Koko. Hey, Bronya. Adeba me bisa say enta teria mo mo din tafo achi no. Se be ma ni din tafo achi no ba nso din tafo achi o mi enu beti na ware ana. Sase subiem. Bema a wodin tafo achi me kire teria. E na oba nso wodin tafo achi teria nti teria fo mi no ombetimi aware amana yi. So mu hie omo no mo do mo ho a. Ombetimi aware amana yi. Omo nyina ye tumi mienu ntimi ntina dem. Nti omo ntimi nware aware ni engina. Asa apero den ke do. No, tafo kitatu. Okay. Aware ye se wo ware ye se wo hwe planet a wo firi so. Ebi die ija ni janhia. Wow. Ensuo ni nsuo so nya den enhia. Obi ye mframa, obi ya sase. Enti no, et so show planet awo ye den. Eno ni nipa bebre akwa ware ye na omo hye dem a wo musu no. Because no, eno tititim no ye se wo kwa ware ye bisa. Efie ho nya wankasa bi hu. Ana de na amafo de baba ye fa hu. Eno ntine o de odo no ma cookies no ma kowale. 2 months no ma so atwediem. Be ma da ho no ba da da bedroom. Hello, good morning. Good morning. Me ba chama we radio ni nko from Adarema. Still na mani nko from kaka. You didn't maybe I'll cast free. Next year. Still me pachawa. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, dear, we didn't maybe I'll cast free. Your family ma Kasafika. You might too. Many better say so for we are ordering a man no better jana. Yes, I hear one on I have you, Matia. Okay. Good morning. Morning. Would you never be a free? As a family, I'm a Kasafi. Papa. Am I too? That's all. Yes, so I found the cost for a business, but me just. This is a minimum winner. Obiano or Bobla Foster. Our yarn and Queen Major. I am back. Oh, Papa, you. Papa, you ask him, Nano. Papa, yeah, I am a pame woofy. Into Miss Ninchi. Na papa ni nyina na wo se de sharp am cause obi wo ya ni nyina no wo se no sika no eto ne nsama da nu ye de dadada obi wo ho no ma otesa but eye general wo fia ebi akwaku wo bi ya so bi problem me fam me ma me fam me so ma ba fam eno na wo betimi identify say ya pam ya den wo fie ti no ma bisa say fie bi wo ho no mo a wo be wure mu no bosom si kwana no wo wure ma no age wo tax okay ena efie bi abrofo nkati esi mu no if you of one time ye
Papa yeda sepa ye ebre no ayebe osofo panyi a ono Elder God of Abraham Ministry ano prayer ministry ano e wo Taifa banche ase na ye ne chichi nkomo ene day warrior prophet Gideon Ofori papa minim die otimi je minim die nyame anam ne so aye e dia mame enti no baba well, last words never number 2 jana obibi owa how bia no yeah me chia angel atiefuo nyina na me ka kiro bia se obi anyi sunsum ne yamani yesu wode nyankopon ne kwarampo no wode honhom ne ye den ebo ade yesi enye ne honam ani moja na enya ye ne wie matumfuo nsuma mfren kabere chia yemfa ye ne nyaden enhuwom enti yema yesa akode ne nyempaibo ani akwanche wo wiase a GBB ye dey edi na bibi ni wiase a ye da nka ye nyeden ye ntu ye prum medin the war prophet Gideon Ofori asie do afem wo dumu jatam ye wotutu jatugu eke osofo padwuma bi ye Ghana fo asofo bia nko padwuma bi nyeden enye ne nya ye din bo me number ye 055 37 33 808 055 asofo nyina nyeden omo nko padwuma bi nye ne nya ye din bone no so wo ye obi a wo ye adwuma won ko frɛ obi nko hyehye ne nkom ano a enya adwuma no ekasa worofrof ti Ghana fo asofo ebinum nya address woro ene atopabuo no omo nko padwuma bi nye ne pricing for food and job no enkoso me number ye 055 37 33 808 055 37 808 papa number no ntu betimi afre ya da say ese papa ye frɛ wo to nsa e ba ye Monday si bia mo beta hu papa isa say spiritual Monday na ye hwɛ na huhum nsɛm no ma ye ya tena se ne ye de ho enkomo prophet warrior prophet Gideon Ofori na mo te ne enka no na chia kwan e wo Taifa banche ase Burkina God of Abraham Ministry papa ya da se pa yi said na ye to ye safre wo meso be da se oba hema I papi yeah name I gonna tell them one more time say even if them gada them know say you really bada it is pen and pop your gala Father wakuma mamne Father mamna mincha wase Sunday na minka ma wanti mase Fame wako na minti wase Na minti wase Girl I want you notice to come my way It's like a massacre in my head I see you for dream I know defeated Girl I wanna give you my love Come and try my love yeah, now I go there, see you with the television. Now I go there, cause you know say me wanna give you my love. I wanna show you the world. I wanna ride out with you, baby. Give me your money too, baby. I want. Yeah. Baby, carry me go there, let me let you live on party. Yo, you are slumming and jumping with DJ John. Yeah, no go keep up. Abi? Oh, I no go keep up. I wanna give you my love. Come and try my love. I wanna give you my love. Come and try my love. See the one where I get the original. Now go play you old school like a final. And anything where you say be the final. And you be the cut to my spinal. Falling, now start sending a man can you know go fit to contaminate. Many would tend your love no behave. But I wanna give you my love. Kim Brothers. Come and give me my shit. But I wanna give you my love. Kim Promise. Angel 102.9 Ejumedi. I told me I created pana jele. Yakubu semenya de demadudu okunu. Yakubu nie. Bese Yakubu. Wadenam.
Yakubu say happy birthday to Jamila to Mohammed, aka Sweet Jamila. Today is your special day. Wishing you the best of life, good health, and more money. We every Yakubu ha. As a man, what is ACC in Abema? AUCC in Abema. Happy birthday to Empress Fafali, CEO of Empress Beauty Palace. Then welcome to 25. Big DJ Sapiatu. Happy birthday, Kasiapa Koma Empress Fafali. We are CEO Emma Empress Beauty Palace. Our time come to 25. DJ Sapiato. And I will show I would da ba. What did you make a guy from Yamina Quia at deposit great Monday. I just said, be a koye. After other water was on point, there are false prophets indeed. And there was for papa. I will say a year prophet, a year Gideon. I can't a panabia was so cheddar upon Yakupo and Shana on Sampanu Church and what would you bar? We know be perfect. Let me go say, I was on him out of Jeff Venture, Shetoni Gusua, or German Suntano page, be them wow. Shetaya, Dana be a koye. Shetaya, Mediamana called dead Marcus, she told me, she told dead. I owe him out of Jeff Venture. I am just shit on ye. Mr. Wajibina Moa, Gianna Pabi Bianco, ye from Mount. Yes, he was still hand was what I said. I'll be selfish with you.